Tribunal Constitucional Magistrado Kuna, Gustavo Gutiérrez Tixe, Hinayataj, Luz Pacheco Serga, Tincuicanakunku, Misa y Tedeum, Juñunacuipi, Kaimi Carurja, Lima Catedral Wasipi, Perú Suyupa Iskay Pachak Jugniyuk Yupaichas Kawatampi, Aujankunapa Makinmanta Kacharikushanmanta Pacha, Yuyarinapaj. Eucaristía Misatam, Lima Arzobispo, Hinayataj Perú Primado, Hispirachinku, Carlos Castillo Monseñormi, Chasquicum Pedro Castillo Presidenteta, Hinas Papas, político, legislativo, judicial, religioso, militar Umayiskunata, Jukunatapas. Homilía Rimaynimpim, Monseñor Castillo Hayarikun, Llamkaykunapi y Mamampas ama Hapipakuspalla Llamkanapaj, Hinas Papas, Wakimpa Allinnimpaj Llamkanapaj. Willarika Mullantajmi, Perú Suyupi Sasa Kausayman Chayaskanmanta, Chaypim Yuyarikun, Yapa Hari Warmikuna, Wañuyman Chayaskankumanta Runa Masinta Amachaspanku.